Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Asyid Nur Khalis Mahfudin. Ana talibun fi Jamiatil Islamiyah Bandung atau UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Fi Kulliyatil Adabi wal Ulumil Insaniyah Qismul Lughatil Arabiyyah wa Adabiha. Fi hadhil fursah uridu uballighukum anil madah maharatil qalam tahta al-mawdu' al-mat'am. Hadha al-mawdu' lil imtihan nisful fasl ad-darsul awal. Al-mat'am, ma huwa al-mat'am? Al-mat'amu huwa al-makanu alladhi yu'addu fihi wajibat al-futur lil ghada'i wa lil 'asha'i bit ta'amil mukhtalifah. Wa fi sabah atakallam Hasan Murad ilal mudiru al-mat'am bit telefon lahum ma'ilatun ala sittatil ashas hum a'ilatu Hasan Murad wa a'ilatu Syaidah al-Halabi. Humul an fil mat'ami ala syati'il nahri thumma hadara ilal mat'am wa najlisu ilal ma'idah al-ma'idatun qaribun fin nafidah wa najlis wa ba'daha wa da'al jarsun al-itbaq fil ma'idah wa bijanibiha as-sakakin wa waswaq wal mala'ib summa ja'a ta'am awalan bi'asiri mata'im bi'asiri tomatim wa ba'daha ja'a lahmal wal aruz wal khudrawati wa syalatah wal akhar at-tabaqi al-khulwa wal qahwah. Fil mat'am yuqaimatu ta'am wa huwa tabaqa al-yawm al-lahmul mashwi wa batatish bil furn wal urz. Fauziyah al-Halabi wa Samirah tuhibbani al-lahmul mashwi wal urz lakin Nabilah wa Samir yuriduna tabaqa sabaq. Thumma Sayyidah al-Halabi wa Hasan Murad yuridani at-tabaqa ad-dajaj wa lit-tabaqi al-halwi ya'khudhu al-faqihah wa finjanin al-qahwah likulli wahidin. Wa fil ma'idatin akhar yunadi Mahmud Ramadan ila jarsun wa yatlubu finjanus syai' bil limun. Wa bainama fi makanin akhar fil qahwah sa'ala Sa'id ila jarsun hal indakum dajaj al furuz wa lahmi mashwi was samak, lakin laisa ladaihim li'annahu laisa mat'am bal qahwah. Wa fil waqtin nafsah sa'ala Karimah ila Ismail mada yashrabu ya Ismail ba'dal akl la yashrabu al-qahwa wa syai wa asira faqihah lakinnahu yashrabu qalilan minal ma'il barid. Syukran ala timamikum wa ihtimamikum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.